komeki tama suruga dua milalana nomorosi di jalur pamase ya ko pamase di gaga tomis sangi makada kega ibadah ya masih tanya makada ibadah maraja tanya makada ibadah madani makada Indonesia gaya mau kecil tapi ya ko ya turun roi pamase na ko Allah taala ya pasalamati makada itu penderita termasuk alina guluta almarhum al-Mughafurullah ada guluta Kiai Abdul Muhyin Yusuf tadi sidendre maka dana lemah ipong Allah Ta'ala pamasena hilalanna pakasibianna atanna na rahasia kami pamasewe pong Allah Ta'ala jadi yang ketua gaga na rahasia ka pong Allah Ta'ala nomor sidi na rahasia kami pong Allah Ta'ala ya sange ikhlas na rahasia katu pong Allah Ta'ala ya sange amaten na rahasia katu